Na Rympei U Kachar nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Wat la kajing persyak kalami naki babon ban wanra ekalentirel sa Giant Hills nado kabala tho sa ka JCDC bomday ban INOC bat la le ikani hakaba la penlong ru ika jing yaki bat ka jing ra lama rong yong hakli riat ban persya bat how news nem la dan ki balaong balayo I yaki dak kishin ba la lek ban le sorjamin la ni kata ka survey nakabenta ban wanra ekalentirel kabadan hapok kan North East Frontier Railway NFR. Katkum kamang tengka arja pusan akun rio ka North East Frontier Railway kabadan artli ki new lines lani kita kilentirel thamai ban late survey ki balayo jing Mynjur badro kiba lamang ban poi haduh Jowai. Kawei ka jing le sorjamin kadai kabla ai kyrteng kum ka final location survey for new line from Jowai Kleriat Chandranatpur kabajrong kumbah nyup kundai kilometer bad yakani labu hakador kumbah kundai panylep kundai klur tengka ban le yakani kakam ka Chandranatpur kadai kabadan Cachar district jang kajela Assam sakawai kalentirel kadai kabatip kum ka Champarmuk Jowai line kabajrong kumbah sispa prapo kilometer kaban nyat lynti na Umrangso na di Mahasau district ka Assam bad ruan penkot hasor ba Jowai yakani ka survey batip kum ka Reconnaissance Engineering Com Traffic Survey for new line Chaparmuk Jowai via Dalimbari, Bokchung, Rajagaon, Baithalangaso, Dongkamukan, Jengkha, Kerioni, Bat Umrangso, sispa prapo kilometer. Kadai kabala bo akador knrip hundai lak kamang tengka banle yakani kakam. Kajing survey labu ru banle house nem thamai ban sawan. Kumanchpan kan ma baka Meghalaya kaladan tang kawehi kalenti railway station hamen di Pathar North Garo Hills badeka niru ladan ki ba mi khmat paidbah ki bala dawa ban penjrong ya kalenti rel hadu bapoy shabak mara sab Garo Hills.